sa langit ay isang anghel na Tol. dumati. Ano kami ada kala tao sa walay pagidinar? Labis ka taman! Yung nga tawan. Pianok sa man kasi pag-idyon ka. Yanok sa man. Ino dira kan nudes. Jadi paginay Akyagura o kanko Jadi paginay Hindi salah kau Di ko sadya kerilaan Tol, pinatuloy ako ka tol, pero iping ah. Isa tol. Kenos ka. Isa, pero so pag-idyon ako na umiip din. May problema ro. Katawan ka lang ni Facebook yan. Di, iman ako makatukaw na duwi Facebook. Ako iman ako makatukaw na kadwa ko. Tanu ka? Sino mati ni ka bubay paano ni kagaganyan ro sa ito adu? Ha? Sa akin na sa kuwan. FB light ako, nasuka doon nila sa Messenger. Di akan kegegan Ku berkarakan mada Dia kodeng keparo Dia akan sekal Mailahai Ku gegui deu-deu Nasegai mapi pikir Dede na lawan ka Ku dede na rimbang ka Tol, Tol. ito barata ginawa ka? Tol kaso pagide na tol na detarubog niya kalipat. Pagsit ako ron na din pa ka reply. Mag-chat ka kaya ba? Mag-chat ko na, bari barang. Nag-chat ako ron tol na tawagan na kami sa video call la. Video call. Ay may kasbag na mama na pagide niyan kon. Anda kadang mariribun Tikus kading benugan Tikus kading keton Beleng kadang Hadiah kodeng keparo Sakapi pikir aku reka Anda kadang mariribun Tikus Tol. Siya kabs. Okay, tol. Mamasata sa paginom ta mi balim ta. Okay, tol. Kamerap ka. Royal, tol. Dua timang mo, tol. Adua. Coba sa balikan. Tol. Isabu, bis isabu. Sabo. Pakaduan na itimbaling labu. Ano, tol, ka? Saan mo man ipagin mo mga pedang, kaso pedang na pinawana ko niyan. Sinisembiin Iyan nagkasasala kau Kitero iyang